салом алайкум дӯстони азизу арҷуманд, бародарони гироми қадр, дӯстони меҳрубон, хоҳару модарони гиромӣ, бародарони ғариб. дӯстони азиз, дар ин муроҷиати видеоӣ мо аз так-таки шумо як хоҳиши дӯстонаву бародарона дорем. ва имрӯз яке аз бародарони азизи мо, дӯсти шумо нафарое ки хайрхоҳ ҳастед, аз бемории шадиди гурда ранҷ мекашад ва имрӯз барои пайдо кардани донори гурда талош мекунад, барои фарзандои нозаш вафо истад, чун кӯдакҳои хурд дорад. ин беморӣ тӯли чанд вақт мешавад ки неқадам исломовро азият медиҳад. хуб фикр мекунам ки баъди ин муроҷиати видеоӣ ҳатман шумо дасти хайри худро боз мекунед ва ба эшон кӯмак мекунед то ки аз ин беморӣ халос бишаванд ва барои кӯдаконашон соябон бошанд, чун кӯдакон ки хеле хурд ҳастанд, фикр мекунам ки шумо метавонед, бо ҳам мо метавонем ки ин бародари азизро, акои неқадамро дастгирӣ кунем то бари фарзандошон бошанду дар хизматашон бошанду онҳоро бузург кунанду рӯзҳои неки фарзандонашонро бинанд. хуб биёед бо ҳам дар якҷоягӣ кӯшиш мекунем то акои азизи мо аз ин беморӣ раҳо гарданд. чӣ беморӣ ҳаст ин, аз куҷо пайдо шуд ва худатон метавонед бевосита ба шаҳрвандои азизи ҷумҳурӣ ки дар дохили ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳастанд, аз бародарои ғариб дасти мадад карда бошед. ин беморӣ ай кӯдаки буд то ҳоли азоб нест. мехоҳам ин гурдаи обрифтаги ма бигирам пард. хуб кӯдакҳои шумо чанд сола ҳастанд? кӯдаки ман як мангиш чор синфи якай, дигарош майнак. ва духтуро чӣ гуфтанд барои табобати ин беморӣ чӣ бояд кард? барои табобати ин беморӣ маблағ дар кор. барои ҳамо ба шумо муроҷиат дорем ки дӯстесм ёрдам кунед. имкони яъне ки маблағ надоред? маблағ надоред. хуб ҳозир бояд чӣ кор кунед ки аз ин беморӣ раҳо меёбед? духтуро гуфтанд ки ҳамин корро анҷом диҳед, аз ин беморӣ раҳо меёбед. гурда харидан кун. гурда харидан дар кун. барои харидориш маблағаш муайян аст? маблағ амин 80-100 мегӯянд. 80-100 сомон маблағ лозим аст ки шумо аз ин беморӣ раҳоӣ ёбед ва гурдаи худро иваз кунед. бинандаҳои азиз ва дӯстони меҳрубон, чун шумо мебинед инҷо бо воситаи зардоб ки духтуро гузаронданд, бо ҳамин восита ин нафар аз дарди гурда халосӣ доранд ва ҳамин восита ки яъне ки гурдашона барқарор карда истодем. аммо ман фикр мекунам ки ин тӯлонӣ ҳам намешавад ва фикр мекунам ки бояд ина дар кӯтоҳтарин фурсат гурдаро иваз кунем ва мо шумо метавонем ки ин кори хайрро анҷом дода бошем. ба ҳамин хотир чун шумо мебинед инҷо ман метавонам ки нишон дода бошам ки бо кадом восита ин нафар аз дарди беморӣ раҳоӣ меёбанд. хуб ана ҳамин аст, бо ҳамин воситаи чӣ воситаи шаланг яъне ки инҷо пробирка мегӯянд, бо ҳамин восита табобат мегиранд айни ҳол ва ин дароз нест. охир худатон мефаҳмед. фикр мекунам ки то кай бо ин гаштан мумкин аст. ин гуна азият медиҳад дарди гурда ва биёед ҳамроҳ дар якҷоягӣ мо неқадамро аз ин беморӣ раҳоӣ мебахшем ва мо метавонем, чун шумо худатон садояшона фаҳмидед, худашона дидед ва ин чизҳое ҳастанд ки фикр мекунам ки барои неқадам вазминӣ ҳам дорад ва рӯз аз рӯз ин беморӣ авҷ мекунад. биёед беҳтараш дар якҷоягӣ бо дастгирии шумо бародарои азизу гироми қадр мо метавонем ки неқадамро аз ин беморӣ раҳо созем. пас биёед дастгирӣ мекунем бо ҳам
ешона аз ин беморӣ раҳоӣ мебахшем ва ман ҳар нафаре ки ба неқадам дасти ёрӣ дароз мекунад, дасти кӯмак дароз мекунад, пешопеш ташаккур мегӯм, сипос мегӯм ва умедвор ҳастам ки шумо метавонед ки эшона дастгирӣ кунед аз ин беморӣ раҳоӣ ёбанд. дӯстони азизу арҷуманд, кори хайрро ба фардо нагузорем. Аз имрӯз мо аллакай барои эшон кӯмак намоем. Чун маблағро фаҳмидед худатон 80-100 ҳазор сомон маблағ лозим аст ки неқадам аз бемории дарди гурда раҳоӣ ёбад. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам ба ҳамашон хонаободӣ таманно дорам. сиҳат саломат ба ҳамин ватан баргардам, назди падару модарашон. التماس میکنم که دستگیری کنید آقا. خب برادرای عزیز، باور دارم که شما دستی یاری با یک قدم دراز میکنید و از این بیماری یک قدم رو رها میدید و دستگیری شما میتواند که باز هم حیات یک نفر را نجات بخشد و امیدوار هستم که شما در این کاری خیر دستی خود را دراز میکنید و البته که با کمکی نیقدم میشتابید. خواهش از یک و یک شما. پس بیایید با هم دستگیری میکنیم و نمیگذاریم که نیقدم از این بیماری دیگر اذیت بکشد و برای فرزندانش باز هم سایبان باشد. و همین خاطر خواهش نیقدم و مراجعت نیقدم از یک و یک شما همین است که التماس دستی کمک خود را دریغ ندارید. کارت هم دارن و شما میتوانید که مبلغ را با کارت خودی نیقدم گذاشته باشید و کارت سبربانک است به نام خودی نیقدم اسلاموف گذاشته شده است. اینجا چگونه که شما میبینید انا این حجت های تصدیق کننده همین بیماری هست که من باور دارم که شما بعد دیدن همین حجت های تصدیق کننده بیماری که در روسیه هم این نفر چند جا آنالیز گرفتن و دکتران گفتن که یگانه راه نجات نیقدم این عوض کردن گرده است. به همین خاطر نیقدم امروز دونوری گرده میجوید. باید در کوتاه‌ترین فرصت گرده‌اش رو عوض کند. اگر ما و شما دستگیری نکردیم خدای نکرده من نمیدونم چی میشود. به هر حال امیدوار هستم که شما با واسطه همون خیرخواهتون به این کارت مبلغ وارد میکنید و ما دیگر شادی نیقدم رو میبینیم. امروز هرچند که اشکی نیقدم رو دیدیم دیگر اشکش رو نمیبینیم و از اونایی که چون مبلغ وارد شد همه مبلغ ها جمع شدن ما بهر شما باز هم خبر میدیم که نیقدم چگونه جراحی کردن و جراحی نیقدم حتما برای شما نشان میدهیم و عوض کردن گرده نیقدم رو برای شما نشان میدهیم و تشکری نیقدم رو باز هم شادی نیقدم رو برای شما نشان خواهیم داد. به همین خاطر برادران عزیز، دوستان خیرخواه، مردم شرفمند تاجیکستان که در تاجیکستان و بیرون از آن هستند بسیار هستید شما و البته که شما کمک خود را دریغ نخواهید داشت. سپاس از همراهیتان و تشکر برای دستگیری.